ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ бо татбиқи муваффақонаи лоиҳаву барномаҳои давлатӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. Бо таъмини пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ бахусус бахшҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам гардид ки дар як соли охир зиёда аз 150 000 ҷойҳои навикорӣ таъсис дода шавад. Шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. рушди бо суръати соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ бо татбиқи муваффақонаи стратегияву барномаҳои соҳавӣ фазои озоди сармоягузорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ ба амал омада иқтисоди миллӣ ба таври назаррас ва шоиста пешрафт дорад. таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат мебошанд ки дар ин самт бо андешидани чораҳои саривақтӣ натиҷаҳои назаррас ба амал омадааст. рушди иқтисодии кишвар дар асоси таъмини рушди баъзе нишондиҳандаҳо аз ҷумла истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ ва рушди бахши хадамот дар кишвар ба он оварда расонид ва ходи ҳамин сол ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай низ аз рӯи шохиси рушди истеҳсолоти саноатӣ мавқеи аввалро ишғол мекунад ва ҳама ин албатта натиҷаи татбиқи барномаҳои алоҳида ва натиҷаи татбиқи сиёсати саноати кунонии иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. маврид ба таъкид аст ки бо амалӣ намудани тадбирҳои муассир рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 2018 дар сатҳи 7.3% ҷамъбаст гардида, таворрун дар сатҳи 5.4% нигоҳ дошта шуд. дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ин ҳам бошад таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳаи саноат. ин аз он шаҳодат медиҳад ки иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз имкониятҳои рушди соҳаи саноатро доро мебошад ва дар натиҷаи самарон истифода бурдани захираҳои иқтисодӣ аз ҷумла сарватҳои зерзаминӣ метавонад ин соҳа яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва пешрафта қарор гирад. дар шароити феълӣ соҳаи саноат асоси рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад ки бо назардошти ин саноати кунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шуд. ислоҳоти иқтисодии таи солҳои охир амалишуда ба беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим мусоидат кардааст. ҳоло дар кишвар татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 30 миллиард сомонӣ идома дорад. дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфраструктур равона шудааст. рушди соҳаи истихроҷу коркарди маъданӣ-кӯҳӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии миллӣ саноати кунонӣ нақши муҳим дорад. баъди такмилу навсозии хатти технологӣ корхонаи металлургии истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз маъдани кӯҳии сурб дар шаҳри Истиқлол аз нав ба фаъолият оғоз кард. гузориши Равзали Раҳмон ва Элиёси Бубоҷон. металли сурб аз маҳсулоти пурра содиротии соҳаи кӯҳкорӣ буда дар бозори ҷаҳонӣ нархи металлҳои ранга паст рафта баҳри рақобатпазирии кам кардани арзиши аслии металли сурб аз консентрати хушк муассисон муҳандис технологҳои корхонаи металлургии ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд хатти технологии истеҳсолиро такмил доданд. дар корхонаи металлургӣ хатти технологии муосир васлу насб гардида ҷараёни истеҳсоли металли сурб аз консентрати хушк марҳилаҳои тозакунии сурб аз кока бо усули гудозиш оксидшавӣ ва барқароркунӣ ва дигар процесси технологиро мегузарад. металли сурби 97% истеҳсол карда мешавад. технологияи мавҷудаи гудозиши хокаи маъдани кӯҳӣ дар корхонаи металлургии сурбӣ бино ба арзёбии коршиносони дохилию хориҷӣ технологияи сарфи ками қувва ва ҳосилнокии баланд аст. бо истифодаи маҷмӯи таҷҳизоту хатти технологӣ иқтидори корхонаи металлургӣ коркарди солонаи 80 000 тонна консентрати хушки маъдан, истеҳсоли 50 000 тонна сурб ва 3 000 тонна маҳсулоти дигар мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо корхонаи соҳавӣ комбинати металлургии олмалиқи ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба таъмини ашёи хом кеки сурбӣ ҳамкорӣ ба роҳ монда шуд. ин маҳсулоти нимтайёр аз маъдан дар процесси технологии истеҳсоли металли сурб истифода ва маҳсулнокии истеҳсолро баланд мекунад.
این امکان میدهد که ارزش اصلی محصولات نهایی از معدن کم کرده شود. حالا در مرحله اول 1100 تن این گونه اشیاء خام وارد کرده شده است. امتیازها و سبوکی‌ها برای وارد اشیاء خام که حکومت جمهوری مقرر نموده است و پیشرفت فعالیت استحصالی مساعدت می‌نماید. اظهار داشت دیرکتور کارخانه متالورژی. با استفاده از چنین امکانات کارخانه متالورژی استحصال محصولات نهایی از معدن کوهی، کان‌های پایبلاق، زرنیسار و زرنیسار شمالی متل سرب را افزون می‌نماید که از پتانسیل‌های کلان صادراتی است. فعالیت باثمر کارخانه از امکانات‌های تأسیس جای‌های کاری بوده. حالا 380 نفر کارگران و متخصصان با کار بلندمزد تامینند. از این شماره اکثر 290 نفر کارگران و مهندس تکنیکا و تکنولوژها از حساب شهروندان تاجیکستانند. این کارگران و متخصصان اداره‌کنی نوترین پروسس تکنولوژی ساحه کوهکاری را تامین می‌نمایند. در صنعت‌کنانی ملی صنعت کوهی نقش مهم دارد. در شهرک زرنیسار و شهر استقلال با دستگیری پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان شرکت کوهی تاجیکستان خطای و کارخانه متالورژی فعالیت کرده ایستاده است. استخراج معدن و کارکرد آن منفعت‌های کلان دارد. ما صاحب اختصاص‌های جوان تاجیک کوشش می‌کنیم که ساحه معدن کوهی و متالورژی محصولات از ذخیره‌های بای طبیعی زیاد کرده شود و به پیشرفت صنعتی مملکت سهم گذاریم. استفاده ذخیره‌های بای معدن کوهی، استخراج، کارکرد و استحصال محصولات نهایی، تطبیق عملی برنامه اقتصادی حکومت جمهوری سهمگذاری در اجرای هدف چهارم استراتژی ملی صنعتی کنونی و منفعت به اقتصاد ملی است. در ناحیه شمس‌الدین شاهین در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی تا امروز 32 انشاءات به استفاده داده شده است. عین حال کارهای ساختمانی در 8 انشاءات دیگر در مرحله انجامیابی قرار داشته، آن در روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. گزارش سرجعفر محمدعلی و خورشیدی نادرخان. در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت خطلون بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی با وسعت ادامه دارد. با ابتکار مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی در برابر بنیاد انشاءات تعییناتشان گوناگون در جماعت شوراباد موافق طلبات معماری و شهرسازی بنا و انشاءات موجوده ماموری و خدمترسانی نیز پورا از نوسازی کرده می شود. با اطلاع مسئولین ساحه برای فراهم کردن انفراستراکچور لازمه و آباد و زیبا گرداندن سیمای مرکز ناحیه در دو محله جماعت شوراباد چنین کارهای نوسازی به نقشه گرفته شده باید بناهای خوشتر و زمانوی بنیاد کرده شود. با این مقصد امروز در دو شفتی راه اتومبیلگرد اهمیت بین‌المللی داشته حدود ناحیه ساختمان بناهای بلندآشانه معماری و خدمترسانی جریان دارد که بیشتر آن از جانب صاحبکاران ساختمانچان محلی بنیاد می‌گردد. در این مرکز خدمترسانی که از 3 شانه عبارت است 38 نفر صاحب جای کار می‌گردد. شانه یکم آشخانه و زال کلانی می باشد که برای 24 نفر می توانند کنفرانس زال. آشیانه دوم و سوم باشد برای مهمانانی که از خارج و دیگر ولایت ها میآیند برای آنها مهمانخانه زمانوی ساخته و استفاده داده می شود. صاحبکار اشور علیمov اقدام گرفته است که با خرج 150,000 سومانی تالار ورزشی ساخته به استفاده دهد. در مجموع از ساختمان بیش از 200 انشاءات به نقشه گرفته شده در ناحیه شمس‌الدین شاهین قریب بیشتر آن از طرف صاحبکاران بنیاد می‌گردد. در ناحیه با خرج مبلغ‌های جمهوری از جانب فرمایشگر دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی نیز ساختمان ورزشگاه مرکزی برای 5000 جای نشست و یک چند بنای نو معماری ادامه دارد. ما کوشش میکنیم که در مدت 1 سال ساختمان بنای حزبی را با شرایط‌های مجهز زمانوی ساخته به استفاده داده باشیم. در ناحیه شمس‌الدین شاهین تا آخر سال 2019 باید 30 انشاءات نو به استفاده داده شود که البته در یک چند عدد آن کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار داشته. در عرفه تجلیل جشن 28مین سالگرد روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی 8 عدد آن مورد بهره برداری قرار داده می شود. یکی از واسطه‌های معرفی کننده فرهنگ ملی در جهان در برابر دیگر رکن‌ها لباس ملی میباشد. لباس ملی انعکاس کننده شخصیت انسانی است. از این رو زنان و جوان دختران را میباید برای حفظ فرهنگ و ارزش‌های ملی در ترغیب این رکن فرهنگ سهمگذار باشند. گزارش عایشه ستار.
либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллат ба шумор рафта ёдгоре аз гузаштагон аст ки дар тӯли қарнҳо зебогиашро гум накардааст ва минбаъд низ гум нахоҳад кард. Солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби либоси миллӣ зиёд гардидааст. Зан модари тоҷик дар ҳама давру замон постдори оин ва анъанаҳои муқаддаси миллат ба шумор меравад. яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддуни миллати мухталифи дунё либоси миллӣ аст ва онҳоро аз рӯи либосу фарҳанги ба худ хос дар арсаи ҷаҳон мешиносанд. фарҳанги либоси миллии тоҷикона ки аз даврони қадим муаррифгари халқу кишвари тоҷик буд, бояд ҳам то ба ҳол бароҳ монда шавад ва мо ба ҳамин восита, ба воситаи либос, ба воситаи фарҳанг, ба воситаи шафофияти забон дар ҳама ҷо муаррифгар бошем. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон атласу адраси чашмрабои мардуми суғд, гулбасту чаканҳои дилкаши ҳунармандони Хатлон, гулдӯзиҳои нотакрори чеварони минтақаи Рашт, алочаву шоҳии чирадастони водии Хисор, рангҳои пурҷилои куртаву тоқӣ ва ҷуробҳои зебои занҳои ҳунарпарасти Бадахшон овозадор буда, либоси миллӣ дар Тоҷикистон маҳз бо ҳамин рангу ҷилои минтақаҳои мамлакат дар ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. дар оянда нақша дорем фестивали ҷилваи рангҳоро барои бозам тарғиби либоси миллӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати либоспӯшӣ ва эҳёи ҳунармандӣ ва муаррифӣ кардани шафофияти забон, фарҳанг ва тамаддуни ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монем. имрӯз бояд занону духтарони соҳибмаърифат ва бонангу номуси тоҷик ба хотири тарбияи наслҳои ояндасози миллат дар рӯҳияи постдоштани фарҳанг ва арзишҳои миллӣ, муаррифии расму анъанаҳои мардумии тоҷикон аз ҷумла либоси миллӣ дар арсаи байналхалқӣ саъю талоши бештар намоянд. Оишаи Саттор, Бобуали Тағозода, Фирӯзи Мусо, Ахбор. дар ноҳияи масҷид фестивал озмуни оши палов баргузор гардид ки дар он ошпазон ба истифода аз маҳсулоти ватанӣ ин намуди таоми миллиро омода намуданд. аз натиҷаи озмун Саривнози Суҳроб гузоришонда намудааст. дар қасри фарҳанги шаҳраки бустони ноҳияи масҷоҳ фестивал озмуни ноҳиявии оши палов баргузор гардид. дар чорабинии мазкур ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот иштирок намуда, ҳар як ҷамоат ба миқдори 5 килограмм биринҷ ош омода намуданд. озмун дар 3 бахш беҳтарин оши палов, дастони моҳир, ошхӯри беҳтарин ба роҳ монда шуд. омода намудани оши палов агар барои ошпазон маҳорат бошад, барои онҳое ки ҷараёни пухтани онро назорат мекунанд ҳаловати ҳақиқист. ошпазон кори худро субҳи барвақт оғоз намуда, ҳар як нафар бо тарзу усули худ ошро пухта ба ҳайати комиссия пешниҳод намуданд. имрӯз дар Тоҷикистон беш аз 60 номгӯи палов пухта мешавад. таркиби ош аз маҳсулотҳои гуногун иборат мебошад, вале он асосан аз биринҷ, гӯшт, сабзӣ, пиёз ва ғайра омода мегардад. яке аз шартҳои озмун ғайр аз маҳсулотҳои асосӣ барои омода намудани палов, инчунин барои хуштаъм гардонидани он маҳсулотҳои иловагӣ, нахӯд, равғани зағир, қаламфури булғорӣ, лимон, равғани гӯсфанд ва ғайра истифода бурда мешавад. пас аз натиҷагирӣ дар озмун, ҷои якум ба ҷамоати деҳоти Обурдон ба хотири истифодаи 10 номгӯи иловагии маҳсулотҳо сазовор дониста шуд. ҷои дуюм ба ҷамоати шаҳраки Бустон ва ҷои сеюм ба ҷамоати шаҳраки Суғдиён барои истифодаи 7 номгӯи иловагии маҳсулотҳо дода шуд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.